All has been said. tsohle se di boletswe Ngaphandle koba nayo indlebe kamoya, ntle le hore ha le na yona tsebe ya moya then I will go back. hore nka ya morao. Indaba ngoku Taba hona jwale ingoMiriam. ke ka lebaka la Maria. uMiriam lo ebengusister kaAaron noMoses. Mariama yeo ne le ausi wa Moses. uMiriam uthi, Mariama o re uMiriam ongusister kaMoses. Sorry. Mariam e leng ausi wa Moshe. Sendakiwe ngoku nam. Glory to Jesus. uThixo umnike igift Modimo mo file neo of being a prophetess. ya ho ba moprofetahadi. As it has been said, Jwale ka ha o so boletse a prophetess is a woman who moprofetahadi ke receives mosadi a message from God. ya amohela molaetsa o tswa modimo. Miriam Miriam stayed with God. o dutse le modimo. Miriam Miriam was up her corner, mo na le teng would make sure na etsa that bonnete uThixo ukhona. hore modimo o teng. Naku kwenzeka. Mamela ke sena se etsalang. Sithetha ngendaba ye-evidence. Re bolela ka taba ya bopaki. Sithetha ngokuvuka kaDeborah. Re bolela ka ho tsoha ha Dipora. Hallelujah. Glory to Jesus. uMiriam, Miriam as much as she was a prophetess, jwale ka ha ile le moprofetahadi she was involved o nehe a kene kwinto yonke ho ntho tsohle ebisenziwa tse ne di etsiwa engumsebenzi e kaThixo. le mosebetsi wa modimo. Hallelujah. Glory to Jesus. Kuthiwa Ho thwe uMiriam Miriam was there o ne a le teng when God opened a way ha modimo a for bula the tsela Israelites to cross over hore Israele a tshele over the Red Sea. ho ya ka nkano le watla Miriam was le there. Miriam o na le teng Ka amaSirayeli ha ba Israele were running, ba matha bebale kuthaba, ba baleya dira umkhosi kaFaro. ga ba Faro. So when the Israelites were looking behind them, Ha ba Israele ba sheba morao bebheka, ba sheba bebona uthaba. ba bona dira. uMiriam Miriam evidence that bopaki ke bona ngoba wayengumkhonzazana kaThixo. hobane ne le ya sebeletsang wa She Jehova was a recent Deborah. e ne le Dipora e kgethuweng. Miriam When God ha modimo evula indlela, ha bula tsela opening a dry a ground, bula tsela e ommeng ukuze amaSirayeli ho tla ba Israele awele a wele emhlabeni owomile. lefatsheng le ommeng. Miriam witnessed that. Miriam o la se bona seo. Nakukwenzeka, Na ke seo se etsalang umkhosi kaFaro o bongata ba Faro seeing ha o bona umkhosi wakwaSirayeli o bona bongata ba wena Israele emhlabeni owomile, o wetse mo lefatsheng le ommeng jwale bangena ba kena not knowing ba sa tsebeng that God is in hore control. modimo ke modimo ya Kodwa shebang bathenga bephakathi. itse ha ba le ka hare The walls of the waters, maitsi ha they fell over them. ba wela ka hare ona Walls of waters maitsi ha wela crumbled over ha them. ntse a ba The kwaela chariots of Pharaoh, dintho tsa Faro the horses dipere that John Emanting. di a kinwelella metsing. Hence Miriam, Miriam wavukelwa ingoma. a tsuwella ke pina Kuthiwa wathatha itambourine. a re nka After tshepelo bewelile, le tseo erejoica, a re thabang o erejoica, a thaba evuyiswa kukunqoba. a thabisa ke lethabo. Kuthiwa abanye abafazi bamlandela. Ba bang ba mosala morao Azange babuzwa Miriam, ha ba ka ba mo utlwa Miriam what are you rejoicing about? na ke nya o e They thabela just joined. ba ile ba join Barejoica kunye ba naye. thaba le yena. Kuthi ingoma yayisithi, Pina ne le fetohile mbongeni o uJehova nna buang Jehova ngoba yena o ulungile. phani yena o lokile Ihashe e pere nomkhweli le walo. ikalamang uJehova Jehova uliphose o lahlela lewatle olwandle ka ro lewatle bangcwele ba laledi lixesha elibi esiphila kulo. ene ke nako e mpe. We are the recent Deborahs. Rona re bo Dipora Let ba us ka not sheba play. a re se ke ra Let bapala us not make jokes. a re se ke ra jouka Le nto yiyo le. ntho ke yona Umhlaba uyafa. lefatshe le a shwa Abantu bayalimala. batho ba lemala Thina silibele kukulwa. rona re Silibele kukuhlebana. re shebane le ho sebana Qaphela-ke. As much jwale ka ha as Miriam was jwale ka ha Miriam prophetess, e ne le moprofetahadi wafikela uthongo a fihlela ke boroko ngaphaya. ka mahani ka nqala. Thank you Jesus. She started to question O la qala a botsa God. modimo Moses Moshe married a Cushite woman, a nyala mosadi wa mokhushi. and Miriam was not blessed about that. Miriam o na sa hlonolofala ke seo Kuthiwa baqala bamhleba ba ne ba mo seba no Aaron. le Aaron Kuba hayibo,
ba re aitjhe How can you? wena ho tla jwang How could he, out of all women as corner, ha ra basadi ba leng teng asithathele umkhushi? a nka mokhushe And God, and modimo by that time, ka nako eo ebeseyemenzele, o ne a sa besemappointile o ne a sa mo kgethile Moses to be his servant. Moshe hore be Kuthiwa uMiriam Miriam even questioned, o ne a botsa why God? why hobane modimo Ungabudinga in servants now. ke eng di o hloka bahlanka Of all people, ha ra batho kaofela you choose o nkile Moses. Moshe Yes, he is our brother. ke a botwa rona Kodwa, empa we are not comfortable. ha rona ra itumella Yinto yoba umonyule. hobane o montshe And God was angry. modimo na kwatile Kuthiwa wambetha ngeqhengo uMiriam. a mo shapa ka Miriam le pere Wambetha ngeqhengo. a mo watla ka Qaphela. ka motho Leprosi. pere yes it's a leprosi Qaphela. sheba Ebehleba uMoses together with his brother, with her brother uAaron. o ne a seba Moshe la The day uAaron noticed ukuthi uMiriam nako a rona is under a curse. hore o ka ra se Ubethwe nge-leprosy. a shatuya ka lepere Kuthiwa uAaron a rona uthi warepenta kuThixo. ya ba o ya modimo Wathi Nkosi, a re morena ngibubonile ubudengo buphuma ke emlonyeni wami. bone tso tsong mo I reverse my words. jwale ke kgutlisa mantswe Wasala yena uMiriam wa sala Maria eneqhenga. ka hara lepere uMoses Moshe lo bebemhleba ene ba motshe wakhala kuThixo. Allah ho Jehova Please, Father, ntate ke heal my sister. ke kopa o fodisa uswaka Sister wathi uyafa. se auswaka wa shwa Akazi ukuthi ha tsebe hore they were against ne ba le kgahlano the appointment yakhe. go ya ka appointment No ya tea. hae le modimo okay Eh, Jesus Now nakukwenzeka. ke sena se etsalang Kuthiwa emveni kobethandazile, after a week uMoses ethandazile, o re after o Moshe a rapela uMiriam got healed. Miriam ya ba wa fola Mamela ke, mamela he i-leprosy lepera iyakuhlasela noba kudala o iya o wasindiswa. la be khalo pho yo Noba ungumprofetikazi, ya o ka ba mo prophet but i-leprosy ba lepera will attack you le tle o tla o hlasela if haebe awuqaphelanga. ha wa ba You must be hlokolotse a watchful prophetess. wena o tlameha o be ya You must be shebileng an eager Christian. o tlameha o be moena a Uthi shebileng makuvela istorm, e re ha o hlase fefo instead of running and hiding, ntle le robaleng you rejoice. wa thaba But yeah, yes there's the storm coming. se atla You sefefo face the storm. o shebana le When the difefo storm comes, ha sefefo se you hlaya fly high. wena wa foga When the storm ha comes, sefefo se you hlaya fly high. wena o ya hodimo Bamakhala abantu amakhala batho ukuthi kwenzeka ntoni. wena o etsalang Bese basimgqibile nje. re qetile Kwenzeka na ntoni? o etsalang Bazalwane, baina we are the recent Deborahs. ona re dipora wa kasheno Izimbi zizawufika. We will be attacked. o tlote Ngapha nangapha. kamo le kamo Kodwa wena, ipa wena ngoba uyayazi. ubani wathi Arise. suwa Arise. suwa Fly high. bufela udimo Fly high, Justin. bufela udimo God bless. eh